Anya laki din! Lakay, bumangon ka. Apay, bakit? Naglamin lang aruda ng riing kapay lang ari Umay kay di kusina. At na nagtubo nga uong ijay dalikan. Kastaya bakit? Asos, swerte laki din siya. Iso nga ruti pampanunutak lakay. Swerte talaga day jay. Mapantamang kitain bakit? Anya nga iti aramidan ta italakay. Ay, sapay awan kwartata ita. Padasik man ti mapan umutang kini Manong Santos inton malam. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nasken nga partita iti baboy bakit? Nasken nga agyaman ta. Gaputa amok aswerte ti kayat asawan niya oong ang nagtubo iti dalikan. Iso nga min tinanggag ko apamahiin ti tattao idi ka. Katwan mapan ka ijay ayan ni Manong Santos, barang adda maipautang na kan ka. Un bakit? Nasken nga agpartita ka talaga. Saan nga umay ti swerte? No saan tang agyaman ako nada? Dati nagtubo nga uong ijadalikan nyo, kumare. Un, kumare. Kit nagsaritaan mi kinilakay ko nga agyaman kami. Agparti kami kas panagyaman mi iti swerte. Anya ti pagpakamay? Amom nga min mare. Nukas jay kanu nga adag tubo nga uong iti dalikan. Swerte kanu ti kayat asawon day jay. Iso anasken nga agyaman. Kasi jay kanu. Ay, kaslaitak lamang daytaan. Superstitious beliefs, kumare, no iso ti ammom. Anya? No Tagalog kumakat pamahiin. Anya ngay ka no aswerte ti ipay na. Ta ikararag ko man mat. Kasapay la ko mata adu nga uong tagtubo ijadalikan ko. Anya kamutan, mare? Kas kalamangin insulto. Anya mangin insulto ngay pagpagkam. Agdamtama kaklang si Kamon. Saan man latan? Sika talaga. Agswerte aktulaang pulos asaan ka may ranon. Tandaan nam dayta. Awan serbi nang agkumarita. Ti awanan bain abakla. Ha? Rurud kun ayo apo. Apay ngay kumare. Dumanaya mo, dumkamot amagmag na. Adan samot ka apam, wano, natuluyan kan. May saka mo. Ay naku mari, maangaw ka ka di. Ape anyat parikot mo, anyat pa kong ungtam. Dayjay man abakla, naglaing amang insulto ti Jaske. Taapay. Basta, imbes a seryoso ti ibagbaga, sa balikit din ti mapan ni ibagbaga, ay agswerte aktulaang talaga apulos nga awan maramanan na. Anya? Awan pa'y tinasaya at ngay bagana, ti awanan bain. Uray aglinipat kami nga agkumare, nukas jay metla ti ugali na, ha? Magkalimutan na kami! Kasanuma nga min asa anak nga katawa katibagbagana nga adda ka nagtubo nga uong ijadalikanda ket swerte kano dayjay isu kano ti kayat na asawan. Bagtit at talaga dayjay amaring. Isu kano ti pamahiin ti tattao ide. Isu ti kunana kanya. Isu anjak nalapdan ti nagkatawa impaggaak ko ti kastaunay na offend lang aron. Swerte nga ibagbaga naman. Naku nanapay kanyak, ngagpartida ka no. Kas panagyaman da, tapno umay ti swerte na dayjay nga uong. Ay, natuluyan san at talaga dayjay a babae. Swerte nga ibagbaga na. Agswerte ano manggad
Ngamnukas jay lang amang namnama iti miracle. Ay, awan lat amok. Anya lakit din aya. Naku na nga ron nga glinipat kami kanungag kumare. Apo, hindi siya kawalan. Bay ama, takitaan taman no agpaiso nga agswerte iti kasta unay ti danga a babae. Si Kaki di mo, paray. Ang mga nusan nyo lang nga dinaldalosan di dalikan nyo, Iso nagtubuan ti aw. Anya? Hahaw, swerte nga bagbagamay. Ita lang nga makangagak, iti kasta nyo. Pare, ibagam laang noon may pautang mo kanya. Tapos lumapana umutang iti sa bali. Sana kasta nga insultun na pala. Ay, isa nga ngayon insultong paray. Ibagbaga lang mo ti pudnaw, Una yun pare. Kaslawan tinagkaduan tayo ti kasta pa nagsasaw ma. Ha? Nagsurti ak lang. Pulos asaan ka may ranod ko naktumag. Ultimum. What? Awampay sir-serbe makumpare. Just ka. Anya? Kasta timbaga ni baklaken ka? Wala kay. Ay, apo. Awan tinagdumaanda kini Marlong. Ha? Awan lang arudan ti maipautang da. Manginsulto da pa ilang. Wen nga rod. Marurudak man iti radya abakla. Makapainsulto la unay ti kasya pa nagsasauna. Mala, bayan talang ida. Nas ka ni agpakumbabata pa ilang bakit. Tanay, mariknak ka umas asidag ti swerte ka tata. Ay wen alakay. Uray siya kat marikriknak mo. Kumusta nga'y pare Anton? Uray saan ako nakunstahan pare. At damod lang tinakautanga kiti kwartang aramatag. Tapno agyaman na kiti swerte iti simangpet ka na kami. Pare Anton? Ngamuray no agpartiak. Saan ka nga imbitado? Tanalpas na kon nga inunsulto. Anya? Makapasair mo titirik na ngamin ti panagsasaum ka. Kastaya? Ay, gawin na. Sapay lang ko mga rotag swerte ka pa'y paray. Anya? No pa'y kasta, ay gidan mo lata at agtrabaho. Sana mang namnama ka lang, iti swerte nga ibagbaka. Tano kasta lang taramidang. Ay, jalam mo pare Anton. Anya? No kasta? Ituloy da nga agpaiso ti agparti? Iso mo iti bagbaganay, di na minsan na nasabak ka. Kaano kanungay? Ay na, pitsang ko adi na bagin tamadlaw mga dalat taong na kanyayo. Anya? Ay unay yan day nga Anton. Ay, kasta unay amamati da iti swerte ngam di damot agtrabaho. Ay, day tangaraw, kundi da pa'y kati mapagbagaan. No, day baga pagsayatan na gumura na. Ugali da day jay, idi pay. Nangruna day jay amaring. No, adda maibaga, pasig abaribar ti sungbat na. Alamang aron no pumayso di bagbaga na. Aswerte ka no, ti oo nga nagtuboy ti dalikan da. Patsyamot! Mamati ak tulaang nagtambling ti masikog. Anya lakit din na yan. Napakayangam. Ay, bakit akon? Iti kastoy nga edad kao. Awan pa ay ginapuuta ka bimbak nang. Gapu iti kasta nga gyamyaman. Gapu kanu iti uong. Wano anyaman dita nagtubo iti dalikan. Kas kadarwangan. Wano anya dita. Ha? Katuan. Mamati da iti kakasta. Agswerte da, no agaganda ngagtrabaho. Ay, day tangarod na na. Patsam na kita tattao. Agur-uray dalaang iti milagraw ang mapasamak iti biyagda.
Baring anog milagro, nana. Mamati ako ano agitlog ti baka. Anya lakit din aya. Ay, kamaudyanan na. Nagyaman tamot laangan. Kung nga ron bakit? Sapay lang ko ma. Tao may mutan ti swerte ti biyang ta. Una ko ma, tapno saan tang agrigrig at akastoy. Kaya makabayad tayo ti utang ta bakit? Ay, una lakay. O ang gaya. Kaslasaan nga imay ni pare Marlon, hindi kalma na. Good, awan mo't lakay. Diyak mo't nakita ti rupa na nga imay nakipangan. Sigurado na sakit tinakam na tayo dyan. Kaputa saan ko nga inawis. Good, bay amlat ta. Uray mo't ni bakla. Kasta mo't ni pipita. Awan da nga imay. Ngam, anya ko ma. Awan tinasakit abakrang ko nga uray saan da nga imay. Ah, Iso ano dumteng to ti swerte. Pulos asaan da ang mairanod ko naktumat. Shame on them. Anya lakit din. Amang ano kaya't mo ti umay makitang dan inton bigat, kumare? Ha? Anya atangdan nga bagbagang? Ha? In case you didn't know, saan akon ang makitang tangdan, kumare. Anya? Ngamin, uray sa anak ang makitangdan. Addan to ti sumangbay aswerte mi nga agasawa. Mawatam. Anya? Ay una yan, mare. Natuluyan kan sa ako na akon. Natuluyan nga bagbagam mo't pipita. Wano, aglimlimpiw kan, ta sigud mo't adadaal ti ulom. Swerte nga ibagbagamot si kamaring. Kasanungay nga agswerte ka no saan ka nga agtrabaho. Anya? Apay nga men ang makibibiyang ka. Saan kan tupay apakibyangan? Nga makibibiyang ka kit din itibiyag ko. Ha? Shame on you! anya? Awan kadwayong agbuhos iti balay nga aramidon nyo? Ay, adda paray. Iso na lang at kurang kamay. Ha? Ang mga ano kaya mo ti umay. Saan nabalit itid mo lang titangdan tayo kalpasan ti trabaho. Ho? Bagyo lang di trabaho yun. Anya? In case you didn't know, saan ako na makibubuhos adi. Manipod idi adda tinagtubo nga uong ijadalikan may. Ammo ko na swerte na niya. Iso asaan ako ngagpakpakabanno ka makibubuhos. Ay, dadaal sa mo. Tinti ulong paray. Anya? Apay kastamot din ti bagbaga. Ang mga nudeta ulom ti dadail. Kasano ka nga agswerteng. No saan ka agtrabahaw. Ay, agswerte ka. Aday, no agwork ka ako nada. Dagiti kastoy at trabaho. Tiba ko na aswerte paray. O, kas kumano saan ka mabakantay. Tay kanayon nga dagawis king kay ti trabahaw. Ganun yaw no. Ho! Naghadulang bagbagam mo. Ha? Oran niya petaramidan. Sa anak amaluko yung umay. Bukodan nyo tatrabaho yung aday. Anyan laki din aya. Pilitan nak ni Pipita ang makitangtan, katjak nga rod kayat. Ha? Sapay nagaduti sa una, idiimbagak asaan akon ang makitangtangdan. Oh. Nagpadadakin ni Marlo. Ibagbaga na mo lang kanyak, anapanak ka nung makibuhos, isi pagtrabahuan na. Imbaga ka, jak kaya. Huh? Kat, anya nga itikunanakan ka. Anya ba nga? Ado at itiltilang ibagbaga na. Hoo! Pag anok, di ba ba? Urayak lang ti swerte asumangbay ti biyag tabakag. Ayun alakay. Anya aga po ang mapantaag pakpakarigat ang mapanag trabaho ang mabambannog no adamot swerte nga urayan ta saan aya. Ay, wala. Dito'y talagang balay bakag. Tapno saan ta alumakay kang bumakay. Gapo iti ka trabaho dita nga. Ay, adi.
Anya lakit din aya. Ay, makapaalak at talaga day amaring. Ay, nako. Ho? Di na kaya atin ti makitangdan. Tauray na latta ti sumangpet a swerte ti biyang da nga gasawa. Salbag da di. Iso mo ti ibagbaga na, Mare. Kinawang kiti ti panunot na Duada nga gasawa. Kasla dala ubing agpampanuno. Ay, saan la akasla? Talaga nga ubing ti panagpampanunot da adi? Para makita man, nagswerte da agpaiso. Agswerte da. Kitayag man. Oray pagpalakpakag nagitidapan ko kas kadalapayag ko. Anya? Ay, sika talaga. Kutuan man. Ngam no awan. Ay na. Pakayangam. Ikatawa Katawa nga aging at lapayag ko nakmanan. Anya laki din na yan. Anya? Kastamot lang ang timbagan ni Anton kan ka? Ay, huwag nga raw. Makapainsol to yo. In case we didn't know kano nga rod, saan dan ang makitang tangdan? Aha, just kikiday. Awan lat amok iti bagbagada aswertay. Uray sakman. Pulos asa anak ang mamati. Mamati ak nga agswerti dano agtrabaho da kuma. Saan akas dyan nga dadalaang iti unag ti balay da? Ay, bayan tayo lat ta aday. Para makita. Oh. Ay mo na. To si is to believe ako na da nga rod. Matindag tumod lang ang jay bulan. Ngumawan pa iti swerte nga bagbagada. Nya laki din na ya. Unay ka na kita kapanunutan na ya. Kasano day tuyon lakay? Awanan ti mayat nga agpautang kadata. Napanak ngamin ijay tersena ni Manang Luz. Ngamdinan kayat ti agpautang. Ay, sapay awanan apulos ti karga na di pagbagasan. Kasta ka di bakit? Ijay ka itersena ni tatay ko. Ijay kan adi ama pan. Napanak matlaang ijay lakay. Ngam iso matlaang nga awan. Di na kayat ti agpautang. Nakuna na abayadan tapay lakano tinasurok a 4K nga utang ta. Ay, ayo. Kasano da ito yan? Sapay agsasaruno ti bagyo ita. Awan apulos ti abastuta. Mabainak met amapan ijay tersena ni bakla. Taamok met laasaan nga agpautang. Bakit? Padasim latan ti mapan ijay tersena ni Nana Upeng. Barang maasigan ka. O sige, padasak Ngam na saan nga agpautang? Ay, jak lamon. Anya, umutang ka ko nam. Wan kumanana. Ay, siya, nakpay ngagpautang ita. Apay, awan pa'y jay swerte, ngor-urayan nyo kinila kay Mau. Ninanamat. Hindi nga minadaw ti agawawis ka na kayo ang makitangdan. Ado, ti sana nasaya at asao, ngay sausawang yaw. Anya ngay ita. Pakananda kayo nga raw, jay bagbagayo nga uong, nagtuboy jay dalikan niyaw. Anya? Amo, mareng. Iti kastoy, kinabakat ko adi. Katawan pa'y tinapuutak ang nagswerte. Gapo iti kasta. Ti ko namkit day. Saan mo nga may nadinaldalusan ti dalikan niyaw? Iso ang nagtubuan ti uong. Anya lakit din aya. Nana, awan, saan ka pautangan? Tapno managnagam kayaw. Maasi kay kumamat anana. Awan apulos ti abas tumikot ni umay ti bagyo. Ay, urayong maring.
Mga numaygid ang giswertiyaw, iti pa umay abagiyaw. Awanin lakay. Awanin at talaga timayat ngagpautang ka data. Anya, apay, saan na nagpautang ni Nana Upeng? Saan lakay? Ay, kasano day to yun? Manon abulan tinapalabas. Ngam awan mo tintiyon orahin ta swerte baka. Wen nga rod lakay. Nasken ngagtrabaho tan. Agbisin tamat gayam. Kunaklakit din no agswerte ta iti dayjay nga inaramid ta. Mala, baya, tamapanakin ni pare Marlonton bigat. Ha? Inakagdamak yung kuwana. No dapay bakante iti trabaho na bakat. Hunla kay, pangaasim tamang sapul kan iti panggadam. Matay ta iti bisin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.